چه برنامه کرد ویزیون دنگ امریکا سلاو ورز بینرن هجا وک هر جار ما جمارک راپور و هفدیتن جوار آماده کرنو ام جه عراق دست پیدکن بینرن هجا دم باش. پارلمان عراق دکتر برهم صالح بو پست سرو کمار ولاد پشتی دو گرن هل بجارتنان دست نشان کرد. لگور رکفتنکا نفرمی ده سال 2003 دا پست سرو کمار عراق بو کردان هاتیه دست نشان کرن. پشتی سون خارنا قانونی سروک نوی عراق ارک پیکانینا حکومت نو دا بر بجار شیعه عادل عبدالمهدی. سيدات السادة النواب عدد سروک پارلمان عراقی محمد الحلبوسی سرکفتنا بر بجار یکتی اجتماعی کردستان بو پست سرو کمار عراق دکتر برهم صالح پشت راست کرد پشتی دو گرین هل بجارتنان دناف پارلمان عراق دا و اشاره گوربند هفته دستور عراق بر بجار سرکفتی دکتر برهم صالح قاسمه سروک کمار عراقی برهم صالح یه 58 سالی نوامین سروک کمار عراقیه و چهارمین سروک هرج پشتی لادان رژیم صدام حسینی ول سال 2014 دگل سروک نها دکتر فات معصوم بو همان پست خو بر بجار کربو لی پشگیری آلیین سیاسیین کردان لحرم کردستان عراق به دست نخست. لی دنگدانا نپنی یا پارلمان عراق لی ایوار روژا سه شنبه با آماده بونا 235 پارلمانتاران سروک کمارینی عراق هات دیار کرن و سوندا دستوری لبردم سروک دادگاه فدرالی عراق خوار. اقسم بالله العلی العظیم بناو خدای مزنو دلوان از کارو بر پرسیرتی خو قانونی بجه بکم و سرخوابون عراق و سروریاوه و برجمندین گلوه بپارزم بو یکم جار آلیین سیاسیین کردان هورانه بون لسر دست نشان کرنا بر بجاره که با پست سرو کمار عراقه لورا یکتین اجتماعی کردستان دکتر برهم صالح وکو بر بجار خود دست نشان کرد والهم بریوی پارتی دموکراتی کردستان فؤاد حسین وکو بر بجار خود دست نشان کرد لگور رکفتن کان پنی لسال 2003 پست سرو کمار عراق بو کردان هاتیه دیار کرد والگور دستور عراق دوی بر بجار سرو کماری دوسیه هجمارا دنگین پارلمانتاران به دست بخه کودکت 220 دنگ جه سرجم 329 اندام پارلمان عراقه والگرایه که هر دو بر بجارین کرد بو پست سرو کمار عراق دوسیه دنگین پارلمانتاران به دست نخست والگرا دوی پشتی و کشانا بر بجار پارتی دموکراتی کردستان برهم صالح به 219 دنگان سرکفتن ایناد. لگور دستور عراق سروک کمارینی دوی سروک حکومت دست نشان بکد و اف ارکه دانه بر بجار شیعان عادل عبدالمهدی که دوی لدما سخ روژان حکومت کانوب عراق پیک بینه. عادل عبدالمهدی چندین پستین بلند دناف ده صلات عراق دا به دست خستینه وکو جگری سروک کمار و وزیر پترول دناف حکومت حیدر العبادی دا. امریکا پشگرا هر قایما پروسا دموکراسی لعراق و بپیک اینانا هل بجارتنان و دست نشان کرنا سروک پرلمانی والدفرا سروک کمار عراق امریکا به سرکفتنا پروژه خوی دموکراسی لعراق دبینه. بالیوز امریکا بو عراق دوکلاس سلمان پیروزباهی لسروک کمارینی و سروک وزیر چاوریکری عراقی کرد. هر وصانونر سروک امریکا بو شر دیجی داعش بريت مکگورک بریا تویتری پیروزباهی و دلخوشیاخو دیار کرد. قناغ هر زحمت لبردم ده سالداری عراق پیکینان حکومت کانیه لدما جدابری کامازن دناف پیکاتن عراق بخوهیه هر وصا دستی وردان ولاتن بیانی و ین هرمه و اول دیگر روشان نه لبار یا نافخوی عراق گود بین گندلیه و نبونا کاری و هجاریه دنالت. خالد فتاح دنگ امریکا. وزیر دروی سوریه ولید المعلم دبیجت ترکیه دکاره پیگرین خوال ادلبه پیک بینه. دست ترکیه تا چه آست درجه لحرمکی که گلک گروپ لی چالاکدارن و ترکیه بخوشی هنکان جوان تروریست بینه. من اف پرسو هن پرسندرین گریدای جره بره ناوندا کردیا لیکولینان نواف خلیل کرن. تركيا وقت ما رول نقشة أدلبي بناره أدلبي بحثاشية صدي دبن سروريا دبن دستي نصرة دي وكي دي جروبين دي دبن سيوانا أنيان اجتماعية رزقارية يقرداي إخوان المسلمين وهروها جروبي حزب الإسلامي التركستاني بخاو مالباطي خاو زيدي 20,000 كسن وكي دي قال جروب لودي كهنا مزان يعني نايك ودو سي وشار تشتي لودي كتبه وكي أركا سر تركيا ده سر أنجام الهواتنا دابرا سروكي روسيا بوتين وأردوغان ده جركي أو جروب جويدة كي بدست تركيا بينتنا كرن ده ريا قرتنا دبن دريا كشتنا دبن دريا كرينيا دبن دريا درخصنا وانا يدردي سنو دبن أذ
سر انجام سیاست ترکی اردوغان بیجی متی شاشتی سوری نکرنه شو شاشتی هری مثلا گپیشتی واسالا سروک ترکی بیجی متی شاشتی نکرنه ام دبینن ده انجام گناه و سوجباری کرنه سوری هاتی داگر کرن افرین هاتی داگر کرن گلک دورده ترکیه بگمان هزا و هی چلو گلک دورده هزا اپوزیسیون نچار کرن گدر کردن لویده که او هزا هی لی نه هزا وکی دورده نه هر گروه الادبه و سروريات تركيا وقدنات تركيا واستخبارات تركيا قبل نكن جبر ايه حراس الدين وكي نمونه راس قاعده جريداينه حزب الاسلامي التركستاني بارتي الاسلاميه التركستاني وهر كيده كده بحزاره جقداري دبل سيوانا جروب اسلامي جور بجوردان وهر كيده كده راس تركيا انا دس بيدك او قطر هوددن هناك جار سيجر ببينن لنا وكي قد بيجن ونوكي تخازن دبي عليده روسيا وجباتنا من تويج دندي تركيا سينوري خو جبا جروبا بيشير فكرش حشتي ولاتي درباسكون نابغ هر دبركيدي كركي الويدكي بين تنكرن يان كشتن يان على سبي بين بلدكرن يا تركيا وبجم فيا دبركيدي تركيا باندوره نه باندوره صد صديق كان بحركتي وقت خازي بك باشه که نوفم زانند هفته مهابوری در رکفتنک لسوچی ناوینا ترکیه و روسان دا بود لگور و رکفتنه و گلک خالین و هنه یک جوان خالان که نوبداری که هفبشت ناوینا ارتش هر دو هیزان دا ببل ادلبه ل سرکرده انیا نشتمانی رزگار کرنه یا اپوزیسیون شیخ عمر حذیفه دبیجه سوز ترکیه استاندنه که روس لوی داره نبن تو دبیجی ترکیه چه قاسی دکاره و که پیک بینه جبو سر هلدیران افجی هولدان رازی کرنا آلیگری خانش بر پشتی که بیمان هات پیکانین وکی روسیا دیپلماسیا روسیا سرکفتی دیپلماسیا روسیا او قاسی خود گراوی گله سوری پاریز گتاب گله سوری به صدر سرسینول ترکیه هاتن کشتن و امانت بینن بچه لبشکش ولات مال عفرین چد ترکیه و آلیگری خود تایبت انیان اجتماعی راست به ترکیه گریدن حول ده هنکی آرامی البته که چه بگه لدراستی خود تل پیش پردهش بناره هر رو کشتن چه به ج اجوات نصرت چه به گروه دی چه بن تصفیات او تنکرنا نفخوی چه به اف هولدانه که ترکیه دریا با گروه بیج خود گراوی از نکارم هر پشتی سر و فرض بکم هنکی اونجی زخت و چوساندنه که زیادل منه کلی ابلیس که از بهار ناکم قد سر روسیا درباسته تشتي اردوغان لسر امزكريه نجار بيك بيني يانجي وبري رجيم ايران وروسيا امدان قدي صبر خبنو ديك شويه نا روسيا ونا ايران ونا رجيم ونا تركيا شويه روكي نا القلي سوري برسينه ونا القربانيه برسينه ونا السبيله برسينه جوار تشتكي خزائي يعني تشتكي بويج ريزي تنكرنا قلي سوري باشه لكن نوف ندوري باريزگاه ادلب تركيا ديارة وانيه كدنا الشرفك الاليه رجلاته چمي فراتي كو سروكي تركيا دروجان بري گوتبو او هزن يپه جوه دري شناف ببا او هرمي كنترول بك تدبيجي تشقاس اف اخافتن يعني جدا خويانيه اردوغان جديه ودبي كردين سوريا بتايبتي كردين لسر عرضي وكي باواكي رجدي تماشاكن يعني اگه صالح وقت تو گهدار و تماشاوان زن بری نزیکا ساله که رفراندوم لباشور کردستان چه بو و ایگ رفراندوم پیشنیار کرد و چه سروک هرما کردستان مسعود برزانی بو پارتی دموکراتی و مسعود برزانی دو سال دو دریشتی که لیوانا داست گلکی بلند به ترکیه درباستمون تفولوژی مدید گفه سروک ترکیه و بیرزیان بری کردا و ریبرین کردا لباشور کردستانی کرد ما بس تام جوی گفت نیچیه ددم که ده ترکات گفت تنیم دشمنه پککو پیادنه وکی چوا دم که صدام گفت ام دشمنه پککو یا نکنه ایدی در رفراندوم ایدی روی راستی ترکیه درکت که دشمنای کردان همو دبرید که دشمنای دسکفتی کردان که انا ابدا یعنی بگمان گرکی ابزانن نتنین الخاندن وکی آگاهیجی قلكي جديتي قرتن جبر اردوغان دجمناي كي راست بوي دسكتي كردات كر ومديت يعني يا استا داغر كرني وش داغر كرني بردي عفريني انا تشتي تشدبه ليه قالوا تشبو يد في مساله اذكارم بلازو كرتاي في بيجو او هولداني جهاتن كرن حتى بري البجاتني عليجري راضي بك ادي بداوي هاتن حمو تشتي بونه بأريكرنا مجلس لشكرية من بجيبونه و ال آگاهی وروجه فرماندار گشتیه قصده
مصدوم عبدی گوت یکی خالی هفکرنی نابگ مجلس من بجی عسکری که قبول نکه بین بجراندن دفرق او دوریه هفبش دیم مشن دربي سروريا مجلس من بيجي عسكري ليه قال تركيا نكاره هركز دي وببينه ويراسي شر برانبري داعش از بشار قلنا بيجم ام هزا كواليسيون بيجي ام داعش بداي بكن در فتي ندين داعش دركبه لبرانبري دستي وردان وبرفرهك يعني زياده قاف افيتني ايراني ام بسكنن و بمين حتى جار سريع كي ما عنده تركيا بيبكي تقدر يعني نممكنه اوجي بها الابدبه لوانه زیدی 300 مالباتان ده سال 2009 دا پاره دانه کمپانیا رایت جبو ببن خودی خانی لینها بنقی اف همی خانی را گرتنه جبر کو کمپانیا رایت پاره ندان بنقی جبو زانیارن زیده تر پیام نیره دنگ امریکا عارف اصلان جوانه اف راپورت آماده کریه لوانه مغدورین کمپانیا رایت خو پیشاندانک بکانین 328 malbatên li Artemîta Wanê ji bo ku bibin xwediyê avahiyan di sala 2009 da pareyên xwe razandin kompanyan Raytê. Lêbelê rûnûtiyên xwe nedigirtin. Piştî kompanyayê deynê xwe yê Şeker Bankê nerazandiye, bankê dest danî ser xaniyên 328 malbatan. Malbatên mağdur ji bo ku avahiyên wan ji wan neêstandin li ber deriyê avahiyên xwe çalakiyek xwepêşandanek pêk anîn. Em hêj nahatîne xanê xwe de me burcê xwe me heme nivîkî bî. Pişt em hayne tê de jî me hem burcê xwe da. Evet 2-3 sala bêjin hin de pan bidin. Me heme pa da, me heme ava dikin ama cay de bêjim de xanê te dene satijê. Xudanê û xanî ji bo me dilekçe hinarte xanî me terk bike. Her bikî ev xanî xanî me ye. ev xanî me ye, sözleşme me wa hey, dava me wa hey, me payet xwe razandî, em xudan eyalê me hey, em eyalê xwe bene kerdi. Rêvebirê kompanya Fuat Der teqrîben mehekê berê li ser mijarê ragihandin ku ji ber qeyrana aborî wî welatî mağdur kirine. Piştî me bihîst ki dayra me firotiye. Heta 2013 pare ji me stan, 2011 pare dayra me firotiye. Ev kesê ku firotî ji min nazanî kê ye, ez pê kedim telefona dît camerên ha edenê şolt kir, gu ez bê me vê derê yan tê me bikujî, ez ê te bikujim Fuat. Malbatan ragihandin ku ji bo ku xaniyên wan ji destê wan neçe dixwazin alîkariyê pere bidin. Nêzîkî 3 milyona vê gavê kom kirin, birina bankê gu ev temînata te. Diva para qebûl bike, mehekê mihletê bide me, em ê parayê ji bo te kom kin. Ama banka gu aslan ez qebûl nakim. Malbatan ji bo ku pizgirêk çareser bibe ji radarên dewletê alîkarî xwestin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Nakokiyên li dor kandîdkirina dadwer Brett Kavanaugh ji bo Dadgeha Bilind a Amerîka berdewamin di demekê de ku sînatorên welêt li benda raporta encamên vekolînên FBI ne ku pêwîst e bêhtirî hefteyekê dirêj nekin. Berfirehî di vê raportê de. Serokê Piraniya Komariyan Mitch McConnell roja sêşemê demokratbûyekê sûcdar kirin ku her tişt ji destwan tê dikin ji bo astankirina berbijar Brett Kavanaugh bê ku sedemek meqûl hebe. Piştînama veşart ya Xanım Ford bi demek Kurdgeha rojnamegeriyê deriyê cehnamê li ser Brett Kavanaugh û malbata wî vebû. İddia li du îddiayê hatin û herêk ji yadî sersormantir bû. Lê her McConnell bi xwe bû berbijarê Barack Obama serokê berê bû Dadgeha Bilind di sala 2016 da astan kirbû. Demokratan li hember astankirina berbijarê Dadgeha Bilind sûcdar dikin. Lê ev doriyatiye ji aliyê serokekê bû ku 300 rojan kandîd bû Dadgeha Bilind hate paşxistin heta ku partiya wî şansê bi destxistina qesraspî hebû. Serokê Kêmaniyan di civata nûêneran da Chuck Schumer got tenê hefteyek bes ji bo dengdana li ser Kavanaugh ji ber ku hin komarî wiha dibînin ku îddiayên li dij Kavanaugh metirsîne û besin bo lêkolînên FBI û sînator Jeff Flake yek ji wan e.
هەڤیا من تەنێ ئەوە کو ڕاستی دەرکەون سینگێ من ڤەکریە وەکی چاوە مەلدوێ ڕۆشتنە شەهدایە داژی کرد ئەم بنێرن کانێ پشتێوی دێ چ ببە ئەس ناخوازم پێش وەخت تشتێکی بێژم رخنەگرین کەڤن و جوانە هیلاری کلینتون وەزیرابەرەیە دەرڤەیە ئەمریکا لە هەمبەر هەڵوەستاوی ڕادوەستن و دەبێژن ئەو دادگەرێکە نەش هەژی ئەندامەتیا دادگەها بلندە. دبک تو همه جیان خود مروک رکوپکو به کماهی بی و کسی کی دکارت توانبر بکه وکی کو هر کس دبیجه نه حوجه کو اب کس جنبه ل دما یکی توانبر بکه تو اتوماتیکی سوشداری و حتی که تو معصوم منقای اثبات بکی تو هر دم گناهکاری اوه یکی تشتن هل خراب کو و گاوه دقومه تشتك هيا وككو دناوا دادگريه دا حولدانا ديتنك عقل مندانه بكي وان كسان نازدكي ينكو دكارن خواب ديسيبلين بكن. دشهدية حفتيا بوريدا كافينو جود أو بويا قربانيات الوكرني جالية هيلاري كلينتون و بربجارة سروكاتيا أمريكا دما سالات 2016 سركفتم دست نخستي و رو ليوي دلي برسينين لدجبل كلينتون دسالين نوطاندا. ثامر الیاس پریوبری رخصتنا هیومانیتی در سال 2017 دا بو اندام توران اجتماعی گنجان و بشداری همی چالاکین وانده با. توران اجتماعی گنجان آنکو NYN پروژه جیاواز پریوده بن وکو تدکس نشتیمان و روژا جیهانی بو پاکرنه آنکو ورلد کلین اپ دی. ثامر دگل کارمندن خوال هیومانیتی بجدار بون ده پاکرنا چندین باجارن هریما کردستانه. دوی هف پیوینه دا ثامر بوما بحثی تورا نشتیمانیا گنجان دکه. تورا نشتیمانیا گنجان NYN حتی دامت راندنش ماه 4 2017 اما بطور سالونی بام کار دیگه این سرانسر کردستانه بطور 6000 خوبخشان مهنه او 6000 خوبخش بطریاوان حاضرن با هر چالاتی هر جور چالاتی بدگرن هر چیزی جیهانی بدگرن برندجی اموان خوبخش خوبشدار گین چندین چالاتی جدا چالاتی ها هر آگرک بری چند دهاتی گرن World Cleanup Day بو بطور 150 ولات آن اتوی روژه بجدارن ولات خوب آمشتن اتوی روژه دا الكردستاني هني هذا كرن الدهوك شبكة تايبات مال شيء جايزاوا كر وشندين جهدي الدهوك هل باجيرة كان باجيركو كي شن جهة هذنا هل بجارتن أو تصير بري يعني أن كوجن أو جهة جريش ليه ما تصير بوجردنا وما بشتي هنجي وقت ما باقش بيجري ما تصير جارة قاعد يجردنا كو أفتر وبيفور ديار بس الكردستاني هم يرتشتغل هذا كرن دوغ يجي وقت ركراوة هيمانتي موظف ما بيجي فرماندار ما اتقال خوبخش ما اتقال خوبخش NYN هم يبيك باتشنجو مكالك نبو كسبي جريان نبو نابا بيجريان نبو جهات داري جريان ما تشتغل مباشر فوقي باشا ثامر تبحث کرده گود زیدی 6000 خوبخش هنه دو وکی اندامه که NYN چه ما بجی اف خوبخشانه همی بیانی نه یان کردن؟ اف خوبخش درگه خوبخشی یه وکیل NYN نبو تنه جاره که بجدار بد آن دو جاره آن چند جاره هر کسی که ببید آن بشید بجدار بد هر چالاکی که دار بهی تکرن ام درکی ودکن مخالفه همی باجر کردستانی و نزدیک جدید العراق تسجیل کردن بغداد تسجیل کردن داخل چالاکی ما جهنا بتر باجر العراق و شغل ما وكاري ما بالفرح بد و نزدیک بلکی ما پروژه المثل هبن الشنگاری هبن جنبوا رخراوكا لوكال کار کی چنگی بده رخراوكا ناشونال و سراسر عراق شركة مهزلوا بروجه هنا مستقبلا امل عطاب بس راجي بشين شور بقى جاء اول بين سر كاري مو سر دونر او سر بروجه ما يبني باشا ثامر حتى نك حكومتها هريما كردستاني نارينا وان شيء لسر NYN تشتهري باش كون بين السفارات حكومتها هريما كردستاني تني وقت حكمت نوك حزبك عن جهة عن كسك جدا او كسين حكومات إذا كارت يعني
خوشحالی و گلک شون هنا دفمك بجن مجي حساب كان مجي ايجش هو حساب كان امشي ايجش وان خو بخشاينا چگو بین کاری ما بو پیشگاورنا ولاتی ما بو پیشگاورنا گنجین ما بو سرنا گنجین ما و بینن خلق مفایق جواب گرفت و داتا و تشت مهنه و افکاسی تسجیلگیری جینه هم جماره کرد بجمده رقی خان کوشش هزار مهنه ما افکاسا بلغا و رجستریشن و فرما و تشتوان همین دق مهنه حاضرن و اف جمارات و ما آخر جار چیگیری ولی يعني ما برای چند هفتیک بو احتمال انو گزیده ترشی بل ایون بو ایون عالم بتر باوریان دیشوریتت و بتر باوریان بتورتت و بتر بجدار بندگل من. باشه ثامر بو آهنگا تدکس یا پروژه تدکس تورا نشتیمانیا گنجان چوا بریار ده کی باغوه لآهنگا تدکس بو نمونه وقت ما دید کو کساتین بناو بانگ آغون وکی هنرمند مازن مظهری خالقی گله کساتین دنجید آغون کی وی بریاره داد هنچا وی بریاره دادن کی باغ وید کی ناغویدن بله ربی خاندانی وقت تدکس هر جارا تدکس ایونتک بیدا کرن بشی طبعا نابی هل بجیرن و موافقه ورد کرن تدکسا زرکی اف پروسس و اف بردیاردان و تشته همی دوید بلغا کرن و بلغات و تشته گیری و وصا اپلیکیشن هدا بکره با کسی که بوید بجدار بد رجستریشن وان کسای هی سر هندید مینت کو تجاری اف کسا قصتا ویم بیجن چیروکا وی چند دیاب دنگ بید چند دی خلقی حجی هیا بید گله کس هنه وكي مثلا قالك كاس بجدار وين وقت سبيكرز تيدكس دا تيدكس بارو ابصالاجي بجدار وين كو امزوني كو ابكاسا جهيزه دي يعني دي خلق حجي كاتو ابيدي طبعا هل دي سا بروسيس يا بريفاتوري كود ريجستريشن ودشتو صادي نكرنا قالك كاسيدي دي هاي تشكو كوميتي ما هي بو هالبجاردنا بانكاسا وقت هم بين افكاسا قصداريه بهيزه يعني ام وي هزرت ديك وابد مفايق جيد مثلا ام بيجين بوارك بواري كومالجها ما ام بيجين جهيد جنجان ام بيكسي هل بيجري طبعا حق الحميد تشتري بينا درس كرت وراسي بنا هم يديار بدسر ومزاني كوتشيروغا بيكسي يا بهيزا ان هزرا ويا بهيزا دي مفايق جيد داخل كمان هیویا سرکفتن بوهوت خازین ثامر الیاس سروک رخروا هیومانیتی گلکس باز بوده. لألمانيا جشبون آلية راسترو بربتشافا للولاية بافاريا لباشور وليت ديارة هنكي بشون وچوية. راپرسین پارتیا کسک ده پلای دویم ده دبینن بری هلبجارتن ولایت کوی ده 14 و مهدا بین الدارخستن. اف پارتی رنگ به خودی گوتن ده هر کوالسیون که سبروجا ولایت ده. راپورتا هنری رجول هفکار ما ازدم یاساک پیشکش دکه. Li paytaxta Baveryayê an Münihê festîvala bi salan bi navê Oktoberfest bi coşekî mezin berdewam dike û ji bo Catherine Schulz dibe ku hinek tişt hebin ku were pîrozkirin. Hevseroka 33 saliya Partiya Keskiya Baveryayê dibêje ku bêhna tiştek nû tê. Ew pêşengiya bo hilbijartinê ya Sosyal-Demokratan Çepa Navendî û Partiya Alternatîfa dijî rastkera Tundiya bo Almanyayê dike. Tiştê ku îro mirov gelek ji ber acizin û tim li ser dipeyivin, kîndarî, peyvên kîndariyê, zêdebûna nijadperestiyê ye. Em li serwana gelek nasekinin, bêguman asteng jî hene. Pêwîst e ku em bêtiris têkoşînê bikin. Lê ji bo me çareserkirin û nerînên aqilmendiyê pêwîst e. Ne her dem tinê gazinda bikin. Ev peyameke ku dibe ku deng bide. Partiya Kesk di gelek bajaranda ketiye peşiya Sosyal-Demokrata. Rêberên wê pêşengtiya rojevek cudaya radikal dikin. Sînorên vekirî entegrasyonu xurtiriyan Avrupayî û dibêje diwe ku Almanya ji bo vergirtina penaberên ji milyonek zêdetir serbilind bibe. Di demekî de ku tirsekî mezin ya zêdebûna razgiran heye li Almanya û ew di nava xwe de girtî dimîne, ev merc alîkariya siyaseta Partiya Keskan dike.
Xurtbûna Partiya Rastiya Tund AFD di medyayê da gelek berfireh cih digire û anket nîşan didin AFD ku dijî penaberiyê ye di rêza sisyan da ye. Lê Partiya Kesk bawer dike ku pêşiya wan vekirî ye. Bêguman nûçe her tim balê li ser tiştên ku mirov şok dike dikişîne. Lewma bi nêrîna min Partiya Keskan Qasî AFD di medyayê da cih nagire. Partiya Kesk ji serkeftinên rêkeberên xwe fêr bûye. Hin taktîkên Partiya AFD digire. Wek mînak peywendiyên berbijarên xunê xwecihî. Dîsan Partiya Keskan hewl dide ku hinek gutarên ku bi aliyê AFD ve hatiye damezrandin pûç bike. Weke mînay gutara Haymat welat bi perspektîvek jîngehî ava bike û kanê welat di dîtina ekolojiyê da nûnertiya çi dike? Ji beşek vê goterê jî Partiya Kesk hinek projeyên mezin yên avakirinê gelek nixre dike bi sedema ku zerarê dide jîngeha baveryayê. Lê ev girîngdana ekolojiyê ew ê gelo pêşengtiya xurtbûna keskan yan li Ewropayê bike yan jî na. Hindek xal hene ku di serkeftina Partiya Kesek da rol girtiye. Ku li gelek welatên Ewropî da jî tên dîtin. Li Almanyayê lawaziya partiyên çepe navendî û rastenavendî heye. û di nexşeyên siyasî dazjibertiya mirovan petir ber bi partiyên çepgir û rastgir ve ye. Têkoşîna Partiya Kesk ev e ku li Almanyayê û Ewropayê xwe xurttir bike. Gelek analîst hin jî bi gumanin. Lê perçebûna siyaseta Ewropayê rengek nû digire. Hunermenda opera Mizgîn Tahir li Enqera şeveka taybet birêve dibe û dilê hezkirin xwe bi dengê xwe yê zelal xweş dike. Peyamnêrê dengê Amerîka Eyûb Demîr li wir bû û ev raporte ji bo we amade kiriye. Dengê bi efsûn hene gava ji dil derdikevin mirovan dikin bin bandora xwe û dihelînin. Hunermenda Kurd ya operayê Mizgîn Tahir xwedanê yek ji van dengan e. Ez hunermendek ji rojava me. Li rojava stranên dengbêjiyê pir in. Li Dêrka Hemko pir dengbêjî heye xurte. Li Efrînê pir dengbêjî xurte. Cemîl Hoyroj Efrînê ye Mişoyê Bekaborê ê ku memê alan gotiye ê ku herî baş gotiye ji Efrînê ye. Hunermenda Kurd muzîka gelerî û klasîk bi formê xwe yê taybet bi awayekî klasîka nû pêşkêşî guhdarvanê xwe dike. Mizgîn Tahir li Rojavayê Kurdistanê serê kaniyê jî dayîk bûye û di nava malbeteka huner hezker da mezin bûye. Bavê wê Temburvan Necmî ji aliyê huner da bi nav û dengê û bandora wî li ser kiça wî Mizgîn gelek derketiye pêş. Taybetiya hunermenda Kurd Mizgîn ew e ku stranên Kurdî yê klasîk bi staylekî sirinçrakêş aniye bahev û di asteka senfonî da nû da tomar kiriye. Stranên Mizgîn Tahir mirov dibe deverekî xeberoşik. Ev roj we jî guhtar kir. Me jî xwast ku hûn jî ew dengê wê zîz guhtar bikin. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.
لنافچه شهبایا باکوری سوریه ریزک چالاکین هنری دناف کامپین پنابرین عفرین ده هاتل دارخستن ارگانیزر دبیجن آرمان جوان چالاکین او پاراستنا ناسنامه عفرینه نوروز رشو آگاهین بهتر هنه دوان چالاکیان دا موزیک سترانگ و وند و شانو هاتن پیشاندان دیده چاند و کلپورا کردیا هرم عفرینه هات پیشکش کرن دور چالاکیان حنان سی دوره و بره تفگره چاند و هنره آخفی نجي وك اندام تفجر چاند هنري ما خواست ام روشا عفرينه کو بری شهر د آرامی د چاوا بو دمی کو ایرشین هوانا بسر عفرینی دهاتن چاوا شهر لسر گل مدا به تکنیک هری خورد لسر گل مدا هاتن روشا گل ما کت چه زحمتیه و پشتی و چاوا گل ما کوچبری شهبای بو و دمی کوچبربونه با چه زحمتی کشان سی دوبار کشان سر کریارن ارتشا ترک و کومنتوندره العفرینه دکن و دیار کرد که آرمان جوان چاند و ناسنامه کردی هرم عفرینه لما وان افچالاکی و که برسیف لدار خستیه ام فكري ما قلت تيويستكو دفيكو ام كيشي القرقرنا تشاندي بقرن چيمكي تشاندا ما هرتم ارمانش تيقرتن جاليه دجمن و ام جي دخوازن في نمايه بگيرن تفاهي جيهان يتشاوا قلي كرد اصراره و هر چقا زحمتي بيجي و وقرا عفرين بسو كرب د چالاکیه کو 8 روزان دوم کرده کوما چیای کرمن جاگو وندا فولکلوری کوما افرینرن هیوی یا شانو کوما روز اوای هنری و کوما افرین یا سترانان در کتن پیشبریگن کو پیشاندان هنری راستی جوش کتیکلیه که مازن هاتن براستی د گوچبری دا ای بهتر مرا خودی لچاند خدر دکوه و گوچبری هم در کتنه و هی روزی عمل مبدره شهباجی عمل برخوابدن حتی وگر عمل عفرینه و چیز مستا یعنی امکانیت و مته در ام دیالی چانده دا ام حاضرن و ام دکنجی هیجایی به بیرخستنیه که ارتشا ترک و کومنتوندره این پیرا و پشتی دستدانی ناصر عفرینه گلک نیشانه و سامبول چاند و ناسنامه کردی ین هرمه قدخه کر یا روخاندو بو که او یک راست ایشار مزار کرن و نرازی بو نراوشنبیر و چالکوان کرد هاتو بو نوروز رشو دنگ امریکا شهبه بینر الهجار لفرام دکن داویا برنامه کرد ویزیونا و هفته تا جارا به شاد و بختور بن ببینید خیر و خوشیده